Umfana sengikhulume laye ngase ngisithi ngizafona ngafika ngaphi kuwe. Alright, Ngizwile isimo sakho sinjani sini? Akusekho right Mahlalela, akusekho right endlini. Ngizothiwa ukukumalisa Isidliso konke lenyawo ziyavuvuka vele. Kathi njengoba nawukhuluma uzithi uGokujoro uyasiza kathi wangumzi. Yikho lapha ngithi ngimehle ngiphudumise khona kade ngisithi ufonele umfana wakho lapha sigijime siyefika khona ngihle mhambise masini. Alright. Akuzami ukumfonela ndoda isikhathi siyahamba yo. Hayi. Ye ndoda zwana phela semfikile la mandevana uthi ufuna ukuhambisa unkosikazi wakhe ungathi isidliso ukhukumalisiso umsa uGokujoro. uGokujoro yes. Malini 30. Alright, but isimo sibi angifuni ukukhuluma amanga ngibona unkosikazi wakhe lokho kuyafuna ukuthi ancede ngokwesintu direct. Alright. Okay mana ngimtshele uthini umfana sihlanganisa 30 yepetrol 30 Mahlalela 30 what 30 rand $30 $30 phezu kokumsiza kwami konke lokho namhlanje ugijima ngama Honda Fit lo mfana Mahlalela alibonge indoda phezu kokumsiza kwami konke lokho namhlanje ulayitsha abantu ilanga liphuma lezele etshona akasabonge ukuthi mina ngifuna ukusiza umphefumulo osokuqhakathekile kuye $30 uthi uthi noma kade ngamthwala nje kuphela asiza umphefumulo lo uyabe seluzela umphefumulo womuntu liqhakathekile ukuthi azabe nguye namhlanje unguye namhlanje kungenxa yami ngamhambisa khona ngale kuGokujoro bedubeke umfana lo la wonke kulamuntu ongamaziyo lapha esigabeni bedubeke umfana lo ngiyakwazi umfana kanti umfana mama wami uGokujoro yimi ngamhambisayo mina lo ngaqonda ukumthwala ngimbona ukuthi umfana esigabeni yadubeka so esenza konke kwamabhizinisi umbuzo umfana bengikhuluma la sithi ye mina into zesintu kanti uyabe sivala thina uyabe livala kanti antu vele bayenza njalo balitshela bethi lingahambi kuhamba bona so uhamba waya khona ngale namhlanje sengikhala ngomphefumulo kaNkosikazi uzashona unkosikazi wami